Nove Ruske u rubriki Tižnjovnik piše o projektoch, kotri budu finansovani zoz budžetskoho fondu, dok o aktualnostoch zoz ruskoho kerestura, Verbasu, Kocura i Đurđova piše rubrika Našo mesta. Na bokoh ekonomiji dati zvid zoz manifestaciji Dnji keresturske i paprigi, dok na kulturi i prosviti medzi inšim mož prečitac apel za pomoc RNT-u Petro Riznić-Đađa, a opisani i druženja u ruskim dome u Kocure. Rubrika Ljudze roki život čitačoh upoznava zoz Đurom Salontajovim zoz Kocura, a tu i nove predluženje feljtonu Mirona Žiroša Privredni život Rusnacoh. Jak preslavene šveto preobraženje Gospodnje u naših parohijoh, a u Šidze Kirbaj piše na bokoh duhovnoho života, a turnirske ljeto i počatok nove i peršenstvene sezoni u fotbalu zaznačal sport. Dodatok u tim čišlje Dom i familija, dze i nove predluženje ženoblogiji, a u rubriki Hladok i horuci tepši ponukame da skeljo recepti zoz paprigu.